Maitar Germán Bartolo, Chaychena Cosis Capulere. Buenos días, hermana Simona, no Risiani, Feria Manga, Ovejita Ranter Kakamui Manespa, Risiani, Milmita Rotorgunapa, Jamanta, Ijaps Unyajanga Jaka, Lechisituch, Aurikunapa, Nispa. Ay, hermano Bartolo, al estapul de Ranter Kakami, Mirango Behagar, Ranticostillaka. Ari, Rerolasanya, Nisiani, Tutalamanta Tiango Behagari, Ovejitas Aparcamonco, Bendenanco Pa. Campus mapa y camungua, ahyari kuna prinatian gordito sama kuira ovejitas, ya durante la camino nacional, ya marer gosiani, no carer golasanya, ya pues puncha musanya, por ella gosa. Ya, hermano, zir golanya apurata, sino que vas con los antera con angari pisiponga. Ay, que chica animales apaigamos angoga, que ovejas casi en cabras, conejos, callampón, ovecitos. Ay, imagino sama punica chasaka, que chica animales walakta punicha hamburganear, ranter pocos punanga. A ver, ahyar gorigosa, ahyar kunapkas en kai oveja, maikent kusakama, a ver, maikent, kai piana oveja casca, kai yorajo oveja, kai yorajo yanawan lunko, hawastikita hingaska, chica ovejas, maikent ranter kokuimari. Ay, manchari janka ibaka, que baka sus cosas que sean gajin gordita lecheritara. Chaita janter cosa, mana punias que pierder vai mas que ta punis janter cosa. A ver, tapur cos mas que balis kan kaya bakita gari. Señora, chay baka kita mas kapeta vendes ani jangir vende banki mala. Ay, caballero, kaya wakata vendes fish kapacha bolivianos pe. Lechira, as kalechitia. Unya changa, chichone karsan, unya chapsunga. Ari chay hin kachito puni kasan ay yoraho yani tan long ko wakita mai kachito pone no como nai munkaita vende puede poner señora ay pekuna manak aska kolgan shamoneka oveja randena ya kolgata pakamonet kuna imana sahtari neo pastuta ya haywari mari adelanto tajina haywari aceptan las manacho a ver para la chisa. Ay, señora, no, ovejita ranter con allá, iskay pachahta, pakamorkanari, konanka, iskay pachah yawan kasin, kay iskay pachahta, sinyata ko siya skay ka, kumiktang kurer ko sa huwasiman, apar kamo sa chekin sa pachahtaon, mano, wakata apasah rasyo, no akolga apar kamo sa siyamanta, kompleta po skay krisyan apasa, chay kamaka, kay wakita to cuidar ko siya ha, señora. Ya, caballero, zirgo en aparatar, siya skayki. Ay, hermano Bartolo, kotem pistangia, sai cosa per kotem pistangia, mai con ovejar, ate pasungio. Manda ovejar ranter con nicho, ay chay ocasión pe waka la dueman wakaringari, manchari chawan yan chay waka kaukaten chay waka achi tukas ka lecherita, ari choranganya nispanyawan señora, chay taranti gushani, faltar ko ang kolke, chay man korer gamone kunan apal ko kolke chay kompletar kamoitawa, wakat kunan chay chimosa, hermano. Koter ko yan yan apurat. Sino gana songan guah membendir bangare. Ay, kunan koter kamu niya señora, kaya kolka apar kamu niya kunan ka bendi po ay kaya bakay kita katika po sa kunan ka kaya hati kaya kolka to yupay pacha. Ya, caballero, cabal kunan kayo, apakapiyan kunan wakay kita. Ama, may kunaman doso chingkis kayo wakita tagari, akito Taiwan ki, may kuneta tagarang ki, Taiwan gurdit kang, unya chang ja ashkali chita arpang ki. Ay, hermano Bartolo, wakata janter wakam skak achito taparangmusha, mirita taparakam skaka. Ay, hermano Bartolo, chay wakata janter wakam sangi kunang, achito wakay keka, lechita chawang kicha, kiso tamihong kyarre, wakali chawang gordangi kay paksha kangin. Chay kay nerkay kipun inokakari chay wakita ranter kamos nege kunang kay wakita lyawan hampun manan oveja ranter konich, kay wakita ta kunang ka sumak nerachisa, sumak ta karasa puro alpayawang mantiene sari kay ka sumak gordoyas kata kasya, curang leche ta chawasa ha.
Chari hermano, kanga kaparsanya. Ari hermana, kay programa siya kaya rikong kanya. Dios manta. Uy, arikona. Espíritu Santo ang silas akay. Allen poncha hermano benigno. Allare con allá con programa ruanan stapa. Allen poncha ikacho hermano inocencia. Nyapis no kay wakiskanya kasyanen kuna maiken Biblia kasyari kay Biblia stawa chikin sa jikorer parenga igual kamaya maiken Biblia kasyari. Ashka Biblia sta orkhraman yare. Pero kambakta kasutiyo siya kasyan no atap sutiyo kasyan Biblia ga. No gasta karka sutigan pone kasyar chay. A ver maskari ka paso sutiman. Ari kay tari niña kay no kay pata. Kay no gasta Biblia kay kasyan. Kaya na yan con ang hermano benigno. Hermano inocencia. Imagínate pasar kay hermano Bartolota. Chay marich ashata kay Dios manta kelgasca. Nevancha Jesucristo pe crees kuna paja. Espíritu Santo ga señahina kasyaskan wiña ikaosaita hapinanchehpa. Espíritu Santo kausay ninjehpi. Kasyas kanga maihina kusipuni kasyan. Pai kausay ninjehpi kasyan. Alin kah kausay mampusanawan jihpa. Dios pahmunay ning manghina kausanan jihpa. Hinapes Espíritu Santo nehta. Mana iskayrayaspa yachayanchehta. Ponchayga Señor Jesucristo ang kuska. Kananchehta wiña ipahpuni. Espíritu Santo ga Jesucristo kuskan sinya kasyan. Wiña ikausay tahapinanchmanta. Ama chaymanta iskayrayaycho. Hermana inocencia, listunya chukanti o versículo tayacha kunapa. Ari hermano benigno. Listunya kandi yacha kunapa. Kuna yacharikson ka juicios libro manta aga chunka kinzak chihlay chunka tawafeo. Chay Cris kay kichihmanta pacha Dios pa osahnes hina Espíritu Santo ang silasorgachih. Espíritu Santo ga herencianchih pa senyang Dios pa pay pa rantis kanta apikapunang kama hatong kaining yupaychas pa kanampa. Inokap siya charikuita monanyari. Chay crees kan nunta pacha Dios osah niskan hina Espíritu Santo ang silasorkacha. Espíritu Santo ka irinsianchah pa senyang Dios pa payka rantis kanta hapi kapunan kama hatong kainin yupaychas ka kanampa. Con el tiempo Dios te ayuda hermano benigno. Ari hermana inocencia, Dios te ayuda Con anta kirisuncha que comer minario manta tawachunka escondido yupainimpe. Munas kapanay, ancha te kosikuiku kay programa to yaris kay kimanta. Aya kay kiki horas ta kutirimos pa kayas kay kuta. Kay programa wang Dios manta. Uy arikona.